nawe agiye kubicirwa kuko icyo umuntu agira abiba nicyo azasarura. Aba bami 70 bariraga munsi y'ameza ye yabashaga ibikumwe akabaca n'amano. Ndashaka kubabwira ngo Bibiliya itubwira iki? Yesu n'isezerano rya kera iyo bajyaga kwimika umutambyi, iyo bajyaga kumusuka amavuta, iyo bajyaga kumusiga basiga ku gutwi kw'iburyo bagasiga igikumwe cy'iburyo. Niwizere Imana wowe bazirikiye ahantu Imana igiye kukuzitura. Niwizere Imana Imana igiye kukuzitura. Umurindi aririmba aravuga ngo uzaze guca umugozi uko mubandi kuzingura uyu mugozi. Uyu mugozi urabona mu mweru ufite ubusobanuro. Imana irambwira ngo igiye guca umugozi woroshya ubuzima bwawe. Uko nkasi uyu mugozi niko Imana igiye gukata umugozi woroshya ubuzima bwawe. Tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda, tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda. Niba utarakora subscribe nicyo gihe cyo kuyikora ukajya ukurikirana ibiganiro byacu n'ubutumwa bwacu, ukande kunzogera ujye ukurikirana ubutumwa bwacu. Rero tubwira ko Imana ntabwo yigeze ihagarika umugambi wayo kuri Gihazi. Abatari babizi mu bimenye, ano twarasomye turiga turasenga Imana igenda idusobanurira. Ntabwo Gihazi umugambi w'Imana ku buzima bwe wahagaze. Shebuja amaze guhanura ko bagiye gukira hanura igihe hateraga inzara, Imana yashimye gukoresha ababembe. Nuko aba babembe bane bari barabaciriye barangije babashyira inyuma. Urabona nka gereza urugero muri iki gihugu cy'u Rwanda cyangwa no mu bindi bihugu muri iki gihe turimo, twavuga ko hari ababashyiraga ubu ni gereza y'iki gihe. Ni gereza y'iki gihe bari abantu bafunzwe twabita nk'ababembe, kuko hari ibyo bangizwa, hari ibyo bakoze bemera, hari ibyo bakoze muri make, hari ibyo itegeko ryabashinjije kandi kirabahama, bituma bajya hari ahantu rero bitwa ababembe. Ababembe umunsi bamaze kuzana inkuru nziza, Bibiliya iratubwira ngo mu gice cya 2 umurongo wa 3 mu bami ba 2 ngaba babembe Elisa amaze guhanura bwa buhanuzi bwe bwasanze umubembe, bwasanze Gihazi bumusanze mu byaha. Nubwo Gihazi ari umunyabyaha, haleluya, nubwo Gihazi ari umunyabyaha, nubwo Gihazi yafashe ku byashinganywe, nubwo Gihazi yafashe ku bibembe, Imana isanga Gihazi ahari. Gihazi yatazanye igitekerezo mu bandi babembe, aravanga ubundi kitwicaza ahangaha kugeza ubwo tuzahapfira n'iki. Arababwira ati nimuze dukeze ingabo z'Abasiriya. Bibiliya iratubwira ngo yarababwiye ngo baravuganye baravuga bati nituguma ahangaha turapfa, nitugenda nabyo ni ugupfa. Ati byose ni ugupfa no gupfa. Ariko aba babembe ntabwo ari bo ubwabo bibwirije gukora. Imana niyo yabasanze kugira ngo itabare Elisa mu gihe gikomeye n'iki ngiki, mu gihe abantu bamaze kwica ubutumwa bwiza, mu gihe abantu batagishaka kuvuga Imana uko bikwiye. Hari abantu Imana igiye guhagurutsa, abantu batenzwe, abantu bafashwe nk'ibicibwa, Imana igiye kubahagurutsa. Batangariza amakuru ntabwo ngiye banenze. Hari abatenzwe kandi Imana igiye guhagurutsa. Batengeye ubusa, batengeye ko bavuga ijambo ry'Imana uko riri. Abo ngabo Imana igiye kubahagurutsa kandi mutega amatwi mu byumve. Aba babembe Imana irabakoresha ubutwari. Ibwami inzara yarahageze aho umwami nawe ajya amahurunguru. Haleluya. Bibiliya iratubwira ngo inzara yateye kugeza aho umwami ajya iki amahurunguru. Imana irangije isanga ababembe aho bari bafungiye. Imaze kubasangayo bababembe, Imana irahereza icyo kuvuga, ibagira inama. Barangije bavuga ubundi twebwe ikintu kitwicaza ahangaha kugeza aho tuzahapfira n'iki. Ati nimuze dukeze ingabo z'Abasiriya. Nituguma aha turapfa, nitujya ibwami turapfa, nitujya mu Basiriya ahari turakira, kuko ntabwo bari bazi mu Basiriya. Naho kumva Imana irafiteho umugambi. Bibiliya itubwira mu murongo wa 4 ngo nuko ngo Imana iratiza iki? Imana iratiza umurindi. Haleluya. Ijwi rimbwira riti hahigura wihanganira imugerageza, wireka kunkorera ngo nuko uri mu kigeragezo, ugomba kunkorera ukamvugira. Imana irambwira ngo nzagukoresha, isi yose izakumenya. Ntabwo rero nakamenya ibi by'amacano kujya ku macano. Imana imbwira ko isi yose izamenya. Rero itubwira ko Imana ntabwo yigeze ihagarika umugambi wayo kuri Gihazi. Abatari babizi mu bimenye, ano twarasomye turiga turasenga Imana igenda idusobanurira. Ntabwo Gihazi umugambi w'Imana ku buzima bwe wahagaze. Shebuja amaze guhanura ko bagiye gukira hanura igihe hateraga inzara, Imana yashimye gukoresha ababembe. Nuko aba babembe bane
bari barabaciriye barangije babashyira inyuma. Urabona nka gereza urugero muri iki gihugu cy'u Rwanda cyangwa no mu bindi bihugu muri iki gihe turimo twavuga ko hari ababashyiraga muri gereza y'iki gihe. Ni gereza y'iki gihe bari abantu bafunzwe twabita nk'ababembe kuko hari ibyo bangizwa, hari ibyo bakoze bemera, hari ibyo bakoze muri make, hari ibyo itegeko ryabashinjije kandi kirabahama bituma bajya hari ahantu rero bitwa ababembe. Ababembe umunsi bamaze kuzana inkuru nziza, Bibiliya iratubwira ngo mu gice cya 2 umurongo wa 3 mu bami ba 2 ngaba babembe Elisa amaze guhanura bwa buhanuzi bwe bwasanze umubembe, bwasanze Gihazi bumusanze mu byaha. Nubwo Gihazi ari umunyabyaha, haleluya, nubwo Gihazi ari umunyabyaha, nubwo Gihazi yafashe ku byashinganywe, nubwo Gihazi yafashe ku bibembe, Imana isanga Gihazi ahari. Gihazi yatazanye igitekerezo mu bandi babembe, aravanga ubundi kitwica zanga kugeza ubwo tuzahapfira n'iki. Arababwira ati nimuze dukeze ingabo z'Abasiriya. Bibiliya iratubwira ngo yarababwiye ngo baravuga bati nituguma ahangaha turapfa, nitugenda nabyo ni ugupfa, ati byose ni ugupfa no gupfa. Ariko ababembe ntabwo ari bo ubwabo bibwirije gukora, Imana niyo yabasanze kugira ngo itabare Elisa mu gihe gikomeye nk'iki ngiki, mu gihe abantu bamaze kwica ubutumwa bwiza, mu gihe abantu batagishaka kuvuga Imana uko bikwiye. Hari abantu Imana igiye guhagurutsa, abantu batenzwe, abantu bafashwe nk'ibicibwa, Imana igiye kubahagurutsa. Batangariza amakuru ntabwo ngiye banenze, hari abatenzwe kandi Imana igiye guhagurutsa. Batengeye ubusa, batengeye ko bavuga ijambo ry'Imana uko riri. Abo ngabo Imana igiye kubahagurutsa kandi mutege amatwi mu byumve. Aba babembe Imana irabakoresha ubutwari. Ibwami nzara yarahageze aho umwami nawe ajya amahurunguru, haleluya. Bibiliya iratubwira ngo inzara yateye kugeza aho umwami ajya amahurunguru. Imana irangije isanga ababembe aho bari bafungiye. Imaze kubasangayo bababembe, Imana irahereza icyo kuvuga, ibagira inama. Barangije bavanga ubundi twebwe ikintu kitwicaza ahanga kugeza aho tuzahapfira n'iki. Ati nimuze dukeze ingabo z'Abasiriya, nituguma aha turapfa, nitujya ibwami turapfa, nitujya mu Basiriya ahari turakira kuko ntabwo bari bazi mu Basiriya. Naho kumba Imana irafiteho umugambi. Bibiliya itubwira mu murongo wa 4 ngo nuko ngo Imana iratiza iki? Imana iratiza umurindi, haleluya. Abacamanza igice cyaho cya mbere umurongo wa 1 hatubwira bite? Haratubwira ngo Abayuda n'Abisimiyoni banesha umwami w'Abanyakanani. Abayuda n'Abisimiyoni banesha umwami w'iki w'Abanyakanani. Yesu amaze gupfa, Abisirayeli babaza Uwiteka bati muri twe ninde uzabaza gutera Abanyakanani kubagwanya? Ni ikibazo. Yosuwa yari amaze gupfa, intwari y'Abayuda yari imaze gupfa, uwo bari bishingikirije, uwo bumvaga n'Imana ivugira muri we yari amaze gupfa. Abisirayeli bibajije ikibazo, mbese Yosuwa umuntu w'Imana, Yosuwa umugaragu w'Imana akapfuye, ntabwo bigeze bajya mu bapfumu, ntabwo bigeze bitotomba, ahubwo baragiye batera ivi, baragiye bapfukama imbere y'Imana, barangije barasenga, baravuga ngo mbese Yosuwa twemeraga, Yosuwa avuganaga nawe kamaze gupfa, haleluya, turabaho dute? Abisirayeli mwibuke ko batizaga Abanyekanani kubera ko Abanyekanani bari bafite imbaraga, bari bahagarariwe n'umugabo. Bibiliya itubwira uyu mugabo uko Bibiliya imwita ngo ni Adoni Bezeki. Uyu Adoni Bezeki yari umwami, yari umugabo ukomeye, yari umuntu ufite imbaraga, yari yarazengereje Abayuda, yari yarazengereje na Yesu ubwiwe. Yesu amaze gupfa, Abisirayeli baribaza ngo ko Joshua apfuye, twebwe turasigaye dute? Ku muhanuzi w'Imana apfuye, turabaho dute? Barangije baravuga ngo Imana yasengaga, Imana yaduhamagariraga, reka twegere Uwiteka. Barangije bafata umwanzuro, haleluya. Ubwo baravuga ati Yesu waturebereraga, Yesu wari representa,
ubwo yitabye Imana, ubwo avuye mu mubiri, ubwo dukuwemo, reka twegere Imana dusenge. Barangije begera Imana barasenga. Haleluya. Bamaze gusenga, Imana iri mu ijuru, Bibiliya tubwira ngo barangije barareba baravuga ngo nta kuntu tuzanesha aba bantu, nta kuntu tuzabona iki gihugu. Barangije begera bagenzi babo, barabegera Abasimiyoni, baravuga ati Basimiyoni mwe, yemwe Basimiyoni mwe, nimuze twegerane, nimuze dufatanye gusenga, tubaze Imana yacu dutabare. Barangije Abayuda basanga Abasimiyoni, urumva ni Abayuda n'Abasimiyoni bahuye, bagiye kubaza Uwiteka ati ese biragenda bite? None baravuga ngo umugaragu wawe Yoshuwa yarapfuye, umugaragu wawe Yoshuwa yarapfuye, ariko rekanye tubaho dute? Baravugana bati turabaho dute? Kuko batinyaga Abanyekanani. Hari Abanyekanani bari ku buzima bwawe. Imana ikikubwiye n'iki? Imana iragusaba gusenga. Egera Uwiteka, ibyishingikirizo niyo byavaho, Uwiteka yiteguye kugira neza. Ndagutangariza amakuru akubwira ngo uyu mwami warwanyije Abisirayeli yari umwami ukomeye cyane, yari umuntu ukomeye cyane, yari umuntu w'intwari wari wazengereje abantu. Uyu nguyu Adonibezeki yari yarabazengereje. Bibiliya itubwira ngo iki? Bibiliya itubwira ngo abami 70 bose ngo baciwe amano, bacibwa n'ibikumwe kubera uriya mwami, abacamano n'ibikumwe abami 70. Bibiliya itubwira ko aba bami ngo bajyaga barira munsi y'ameza y'uyu mugabo. Urumva ko uyu mugabo yari akomeye, umuntu wafataga abami 70 bakarira munsi y'ibirenge bye. Ndashaka kubwira ngo iyi saha Imana yantumye ngo mubwire ngo abagushize munsi y'ibirenge byabo, Imana igiye kugukuramo ikuzamuye, kubera ko Imana igufiteho umugambi. Nubwo Yoshuwa kurwaniraga yapfuye, senga Uwiteka, Uwiteka yiteguye gutabara. Turagize n'ijambo ry'Imana. Bafatanyije n'aba ngaba Basimiyoni, noneho barababwira ngo nimuze mudufashe tubohoze Kanani yacu, tubohoze Kanani yacu. Bamaze kubafasha barababwira ngo natwe tuzabafasha. Ikibazo abantu b'Imana dufite, Imana yambwiye ngo mbwire abahanuzi b'Imana, mbwire abavugabutumwa n'abandi bakozi b'Imana, ngaho kugira bafatanye n'Abayuda n'Abasimiyoni bafatanyije bakabohoza Kanani yabo, ahubwo bari kurwanyana bagasenyana. Kandi bakagombye gufatanya, bakagombye gusenyera umugozi umwe bagahuza bose, kuko bahamagawe n'Imana. Ariko ikibazo abantu dufite, aho kugira ngo duhurire mu mugambi w'Imana, turimo turasenyana. Umuntu arasenya mugenzi we. Niba Imana yagutumye, ese iyo Mana iri kurwanirira, niba yatumye umuhanuzi, senga Imana ubwayo irashoboye. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo Imana yashaka ko muhuza. Ntabwo tubereyeho niba njye Samweli Imana yantumye, hakaba n'undi yatumye mbizi ko yamutumye, ngo nuko ndusha amavuta, ni ukubera iki ngiye kumurwanya? Ahubwo dushyigikirane. Bibiliya itubwira ngo Abanyekanani bafashije Abishimayeli, bafashije Abayuda, babafasha kurwanya Abasimiyoni, barabafasha barwanya Abanyekanani. Bibiliya irangije itubwira ngo Imana ibagabiza Abayuda. Tugiye gusoza ngo nuko uyu Adonibezeki baramurwanya kugeza aho bamwirukankanye. Ku murongo wa 5 ngo baramusanga, basanga Adonibezeki baramurwanya, baramunesha. Abanyekanani n'Abayebusi barabanesha bose. Bamaze kubanesha, Bibiliya itubwira ngo nuko arahunga, barangije bamuca amano n'ibikumwe. Bya bikumwe yaciye abantu, yamano yaciye abantu, nawe agiye kubicirwa, kuko icyo umuntu agira abiba nicyo azasarura. Aba bami 70 bariraga munsi y'ameza ye, yabashaga ibikumwe akabaca n'amano. Ndashaka kubabwira ngo Bibiliya itubwira iki? Isa n'isezerano rya kera, iyo bajyaga kwimika umutambyi, iyo bajyaga kumusukaho amavuta, iyo bajyaga kumusiga, basiga ku gutwi kw'iburyo, bagasiga igikumwe cy'iburyo, bagasiga n'igikumwe cy'iburyo. Noneho iyo bamaze kubisiga umuntu yabaga ahumanutse. None uyu nguyu nawe yaciye abami amano, abaca n'ibikumwe, abaca intege mu magambo make. None aka kanya nawe Imana irategetse kumuca amano n'ibikumwe. Arangije avanga Imana yihoreye.
Imana rero igiye guhura ku banzi bawe wera aka kanya wizere Imana igiye guhura ku banzi bawe. Bibiliya itubwira ngo iki? Hari ahantu bakuroheye, hari aho bakuzirikiye, Imana igiye kukuzitura kubera ko Imana igufiteho umugambi. Imana igufiteho umugambi. Imana igiye guca umugozi wawe kuziritse. Imana igiye guca umugozi wawe uziritse ubuzima bwawe. Itusabwa ni kimwe, ube maso kandi usenge, irinde kurwanya bene so. Sengera mwene so umenye niba ari Imana ivuze, kuko nujya kumurwanya Imana itakubwiye, Imana yiteguye guhangana nawe. Iyo ni Imana yabanguye ku bantu bose bahagurukiye abantu Imana iri gutuma by'ukuri. Imana yahagurukiye namwe mugiye gukubitwa inkoni y'akabwana kubera kurwanya abantu Imana iri gutuma by'ukuri. Icyo Imana ishaka, niba Imana igutumye vuga ibyo igutumye, wijya kurwanya mwene so, wijya kurwanya umuvandimwe wawe. Niba Imana igutumye ikosa muri gukora mugiye kuriryozwa. Icyo Imana ishaka muvuga ibyo yatumye, ibyo itatumye mubireke. Iyo niyo message Imana yamaye ku bantu bavuga bitumwa. Imana yongera irambwira ngo mbwire bazirikiye ahantu yanyetse ejo nenda ahantu muri niretuye ndangije gusenga. Imana yereka abantu baba bazirikiye ahantu, noneho ndangije fata umukasi n'udodo. Hari amapfundo apfunditse kuko mbona kano kantu gapfunditse, nuko Imana yamwe upfundike uyu mugozi ndawupfundika, fata n'umukasi. Iyi saha rero yambwira ngo bapfundure abantu aho mupfunditse, aho bapfunditse hose. Imana iki ni ikimenyetso cy'uko niwizera Imana wowe bazirikiye ahantu Imana igiye kukuzitura. Niwizera Imana, Imana igiye kukuzitura. Umuririmbyi aririmba aravuga ngo uzaze guca umugozi. Uko mubona ndi kuzingura uyu mugozi urabona mu mweru ufite ubusobanuro. Imana irambwira ngo igiye guca umugozi woroshya ubuzima bwawe. Uko nkasi umugozi niko Imana igiye gukata umugozi woroshya ubuzima bwawe. Umuririmbyi aririmba ngo uzazica umugozi uzawumbosha umutima, unezezwa no kubohoka nkabona uko gukorera. Wowe wubashye Imana igiye kukubohora. Imana nawe umugisha. Naho ngaho ntabwo nemerewe kongera, sinemerewe no kugabanya. Ni ibyo ngibyo Imana yamaze kubabwira. Imana nawe umugisha. Ubwo nzagaruka nabwo tuzaganira, kuko iki gisaha iminota ibaye mike ibyo kuvuga ni byinshi. Nzababwira agaciro k'amavuta, nzababwira uburyo abantu bari gusiga amavuta kandi hari amavuta y'Imana Imana yateguye ku buzima bw'umuntu. Reka rero dusenge. Telefone yanjye ni 078 23 40 32 078 23 40 32. Iri kuri WhatsApp. Twasengana Imana, twaganira uburyo bwose wanyereya mu njye niyemeje gukorera Imana, kandi nta kizambo gukorera Imana. Ntabwo nzacogora, sinzacika intege, sinzavuga yavuze itavuze. Icyo babwire ni kimwe, mwizere Imana. Yosuwa 3:5 hariho ngo mwiyeze kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Wowe wejejwe aka kanya, wowe uciye bugufi, Imana igiye kubikora kandi igiye kukugenzereza neza. Imana igiye kukujyana neza, igiye kukubohora. Wowe ubwawe ugiye gukira, ariko ikigusaba urasabwa kwezwa. Niba udakirijwe iragusaba gukizwa. Imana nawe umugisha. Ndabakunda naho ubutaha. Shalom, shalom, shalom.